Hello, Jazers. Be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Hey, video hiền in Zoo hiền anh tin nghe mình sinh cancer at lên thấy thì tôi sĩ kim si ang khanin kan ria kanga kan soi zawang angai nom viawang chuanin hetiang lampang hoi video hi mamo tur isheti ka sia ilo share don bokania chumi kan react tran ma chuanin karle monday le tuesday me ni li le ninga jingdar so matanga tlai dar nga le chan vea hian millennium center rooftop aizola career fair omdona ni notice education fair lian le thaber ani dona eng a organize to save career fair te hi kumsom ni pathum lai mai rin tlak takin hetiang hi an local puito a chuwan chuanin millennium center rooftop a vakal veula ta hianin future tour mahun tour career isachiang du ania hetianga in explore kwal du emo thil isachiang vaklo anga ka zirang o itin ye point khatiang kha awazo fia vek the idona ni chuwan chuanin karle monday le tuesday Main li le ninga jingdar somachanga tlaidar nga le chan ve hianin millennium center rooftop a career fair omdon ni ti kha kan han in shri ani ole tuna chuanin kan react nang engtin nge zu hianin kan sar thlen thei ama sabera chuan zu in kan sar thlen don chuanin mi hianin zu in photangai ke hi zu hater kania zu hi chukangai na lo ve khop maya ke youtube thima po be different be unique be exclusive do talk mai lovin stay away from drugs alcohol and tobacco ti deu tlat thin kha kania chuwan chuanin ke hi chu zu hater kania zu in ate ka va musi chuang lowa achan chu an mani du thanna ni amaro chu azu shim shim hi in se thia me in ka ring ti chuan amma sabera chuanin min zu in angai alcoholic drink is consumed hey alcoholic drink hi beer ni emo vodka ni emo kha ang chi po khani se alcoholic drink shim kha mina in photanga amma sabera chuan ti chuan apani na chuanin engtin nge zu hi kan taksa hianin alowin ti ke dar soma kha apoimo ta mani hei hianin cancer athen le thlen lo te engki ma silvek dodani metabolic pathway hi han soitaila kan thina hian zu hi azuglu thani kan thina zu hi zuglu thao zu hi saptong chuanin ethanol an tita hemi ethanol alcohol hi kan thina hianin a intike dar somani alcohol ethanol kan tia hi kan thina hian enzyme pakhat oma chu enzyme alcohol dehydrogenase chuanin acetaldehyde ta khanin antike dar som ta photani he acetaldehyde ethanol kan ti zu atanga ron in siama hi he acetaldehyde hi carcinogen ani a omzia chu cancer khen thei tu chemical la omlutu kani acetaldehyde hetami hi asena hi hei hi cancer khen thei tu chu ani amaro chu mishing hi kan van nei khopa he acetaldehyde hi a intike dar som vele theiani aldehyde dehydrogenase enzyme hianin kan taksa aldehyde acetaldehyde cancer khen thei kha acetate akhanin antike dar som thale ve dai mai ani khai heti ngani te chuanin acetaldehyde cancer khen thei tu kha acetate a indicator som tha theiani chuanin mishing tan chuanin cancer veng vak ngai na vo omom lo ve te poka in lo ti ni mai theia amaro chu hei hi mishing uniqueness ronlan na ania khami mishing uniqueness a kha hi mishing kanin an lo wang khan zu in ve ngar dam rei deu na po nei lem lo amaro chu zu ina wang kha chuanin an cher zor chhevek don thota khatiang kha om ve thei thawani amaro chu rei lo te ina no hangover shot deu reilo te ina pentrong shot deu enzyme pakhat antlak chama wanga hetia inve ngar rei deu damte ang nilova enzyme pakhat antlak chama wanga enzyme pakhat antlak cham awang zu an in reilo te nuwa cancer nei ta kha om thei tletani hei engwang kan ti chuanin mishinga hianin he acetaldehyde atanga acetate he acetaldehyde tike soma acetate siam theitu enzyme pakhat aldehyde dehydrogenase hi kan nei dan kan nei nga azat ang hi a in chen talawani hei taka hi nia mi then khatepon so poson meizela zuchar tun thengin kan saran le hinem sada amuam char tun thengin kan saran le hinem tiang khanan ti amaro chu meizel zu te sada mom te pon kan sar nei ma deu deu anom ve thawania mishing kan inang lo nangma khan aldehyde dehydrogenase alo tam ani chuan aldehyde hi acetate hianin a intike som thavat watanga chuwang chuanin cancer inei theina ri sakha atlem deu cancer inei lawang ti ni me lo cancer inei thei ris
thei na ri sa kha atlem deuh ti ani mai chuan nangma he aldehyde dehydrogenase acetaldehyde acetate tike som thin tu enzyme hi inei tam ani chuanin cancer inei thei na ri kha atlema amar zo inei claim ani vai chuan ithina te itaksa organ sang sanga heng acetaldehyde hi hi a in che khom don ani in taksa acetaldehyde hi atam lutuk chuan cancer inei thei na ri sakha sang ta mai ani kamo he acetaldehyde hi cancer thlen thei tu chuania direct tak chuan ethanol kan ti izu hian in cancer chu a thlen thei lo amaro chu kan taksa alua kan thina azuk lu thak chia a in ti ke som hnu khan khata acetaldehyde kan taksa ron in che khom lo in khol ve char khan kha khan cancer kha aron siam thei ani engwain ni acetaldehyde hian cancer siam thei kan ti chuanin kan DNA te kan taksa protein poimo tak tak ke mani mi pa ngai nu na kan nun ve thei na turata na kan hriat mia lo hlana na lo thok ve thin tu char lo thok ve char thin tu te kha khang kha ati che thei ani kan DNA kan protein te kha ati chiat alo ti chiani chuan cancer nei ni lo tur le cancer nei theina ris nei tle me ma cancer kan nei theina ra ri sakha achan sakha asang ta mai ani ti chuanin hemi acetaldehyde hianin mutation te po thlen thei ani mutation a thlen to phei chuanin heng te chu reverse let le thei mai kha ani don mel si lo chu wan chuanin a hlom wewang ti chuanin acetaldehyde hianin tunlaya kan ve ai oxidative stress kan ti te inflammation kan ti ang chi te heng te hi athlen ve thei ani kan taksa reactive oxygen species atamani chuan kan taksaral do tu kan immune system te po ati chevek thei ani chuwan chuanin he acetaldehyde hianin cancer a thlen theia heng mouth cancer chokong cancer shock cancer thin cancer hnute cancer thleng te pon tin real cancer pumpui cancer a thlen thei vek ani heng acetaldehyde hian mo chuwang chuanin alcohol hi zu kan in hi kan thina hianin enzyme sang hian alo ti ke dar soma chung alo ti ke dar som zinga chuan acetaldehyde hi a byproduct ve ania hi carcinogen ani cancer thlen thei ani acetaldehyde hian DNA ti chia a mutation te thlen theia protein tam tak na thok thei lowin a siama tin inflammation kan hriat mi lowin inflammatory markers kan ti ang chi te kha alo ti punga kha khanin cancer kan nei theina risk kha ati sang ta mai ani mo heta hianin aldehyde dehydrogenase nei tlem te hi chuanin acetaldehyde hi acetate hianin antike dar som ve zung thei don lowa chuwang chuanin acetaldehyde mihring taksa a in khol khoma chuanin cancer nei theina ri sakha ati sang ta mai ani ti chuan zona pakhat om le thei ngatinge kan zu in te reng hi an zor ngatinge an zor chung sin ngatinge an dulte aron kiara an biangte tikhanin aron puar le thosia aron puam le thosia mo khang kha zona om ve thei ani hi achan chu helai acetate wang hi ani le dai mayana missing in choka nei tro kan cho e tang hianin carbohydrate proteins le fats te kan lu tani heng carbohydrate proteins le fats kan lak lu te himo zu in hawa chuan khang chakna kan lak lu zong kha kan taksain enga tan ma amang lo chakna nei na ta na mang tangkai lo shim achan chu zu in thina te chuan hemi acetaldehyde atanga acetate ron in siama hi hi chakna naratan energy source atanan mang ve dai mai ani hemi acetate nutritional value engma nei lo hi chakna naratan aman ve de awang han kan taksa in engangin thil le in te po lo ti thapo ni la khami protein carbs te fats te kha kan taksa khanin a utilize that thei turang khanin a utilize that thei don lo shima tin kan thina po hianin a in metabolize that thei don lo wani a chan chu zu hi mihring taksa hianin toxin chemical la omlutuk anga angai awang hian zu kha kan thin hianin ti ke som dar kha anna puiber anna masaber khana nei tok mai ani khatianga ni awang khanin min zu in chuanin a cher zora amaro chu te e velo theilowa nan dulte lo ti kiara an biang te ti puama omje chu kan eya chakna kan lak lu akha kan taksaina aman tangkai lawa wang khan an lo thau ta dei mai ani a chan chu min zu in to chuanin khang cho atanga calories te khamang lo khan acetate ta tang hian chakna ka mu to tle tani mo kha a thalo vel vekani zu hrim hrim hi chu wang chuanin zu hater
lo ni vero zu in hater chu ni lo la amaro chu zu hater hi ni ro apoi mi lawani hi alcohol ina cancer a thlen thei dan ania heng ba ka po hianin soi tur tam taka omani amaro chu kan soi vek seng lawanga he video hianin toisi kim sianga kan han soi thei kha ania in lok puin ka ringa chu wan chuanin lok pui tur deuh tun lai thalai in lak changka na zu in hi cool tariawa zu in hi cool tariawa nga hria te kha ngo khang in lo hri thedonia keiteng te po hi in lak changka nan nan tlei rol lai hostel kan om lai te khan zu te hi in lak cool nan te khan lo in vela chu youtube mai hian tiang hianin mu tur poi ka om khel lawang in ma po hian mo ha dei khani zu hi in lo hi atha lo tin na ni chu wang chuan zu kan in chuan kan taksai na tura chung kwa ti ke dara sum le pai na ke da po kan financial resource so po a drain vek don ni ha po ye me mani chu wang chuanin zu hi chu thatlo dan tin reng hianin a thalowa ei ethanol direct hi chuanin kan sara thlen lo amai ro chu acetaldehyde hian acetaldehyde zu atanga ron in siam acetaldehyde hianin kan taksa hianin kan sara thlen thei ani ei mi tam takina zu anin awanga cancer an nei na chan ania min zu lo in rep to a in rep to nuwa a ngeya a piang thara amaro chu cancer anei tho van doi thak takin a chan nge kan ti chuan kum tam tak chung zu alo in to awang khan a taksa heng acetaldehyde te hi alo in check hol hem talutuka an dna te khati siatin alo om tam talutuka reactive oxygen species khami oxidative stress kan ti ate kha khang kha alo sang talutuka ha wang khanin zungol vei ani ar an in shep no sim piang tharta te po hianin zuawang zuan no in to thina wang hianin kan sari an nei du le chok ani zuwang chong khatiang kha e a thlen lo na turin klero lai atanga kan in zirtira kan in fin chua hi apoi mo em ani ti kha he video kal tang hianin in zirtir pa le awareness nei pa in kan ron tlak le ta du ani chu video la kan in hule theu do ne